Lezwi likhuluma into yinye ukuba umhlaba wadalwa nguye, ukuba konke okukhona kwadalwa nguye, ukuze kubonakale yena kuzo zonke lezo zinto. Abantu-ke sebayibonile lezo zinto kodwa bakholwa ukuthi uNkulunkulu ungumdali wazo. Abantu sebayibonile lezo zinto abakholwa ukuthi uNkulunkulu ungumqali nomphelelisi wako konke. Kodwa lezwi liyasho ukuthi kasinazaba noma asinama-excuses esiyoya nawo phambi kwesihlalo sobukhosi ukuthi Nkosi, mina ngizange ngikubone lokho, Nkosi akuzange kwenzeke kimi lokho, kodwa izwi lehla nakuwe njengoba lehla kunasi isikhathi. Asimkholweni kuNkulunkulu, simbuke ezintweni azenzayo ngoba yena ukhona, uyaphila, unamandla. Nangabe ukuthi uthola umuntu omaziyo, hamba uyobuza kuye ukuthi uNkulunkulu kanti yini solone sitshela ngalo uNkulunkulu, uzokutshela ukuthi hayi uyaphila. Bayethe kuye. Amen.